Wangara namayatu fi akkasumas ergaa guddoo haati ilmoodhaaf dhaamuu qabdu wanna guddaadhaan nu dabarsanii ወይዘሮ ስራውትን በጣም እናመሰግናችኋለን። ተላለፍ የሚገባው እናት ያሰማችሁ ሮሮ ልጇ ስሞትባት ምን አይነት እንደተሰማትና ምን መልእክት ለህዝቡ ማስተላለፍ እንደፈለገች እናትን ተክታ ስለ እናት የተናገረችበት ወይ ደግሞ ስለ እናት ከዚህ በመቀጠል በፕሮግራማችን መሰረት እንግዶች ቦታ ይዛሉ ከዛ የመክፈቻ ንግግር ይደረጋል ከዛ ግጥም ይኖራል እንዲሁም በተከበሩ በፕሮፌሰር መሐመድ ንግግር ይደረግልናል ከዛም እንዲሁም በግጥም እንዲሁም ተመልሶም ደግሞ ዶክተር ሞሲሳ እንደዚሁ ንግግር ያደርጉልናል ከዛም ከቤቱ የሚቀርበው ከእንግዶችም ሆነ ከቤቱ የሚቀርበው ሐሳብን እንወስድና በመቀጠልም የፈንድሬዚንግ ወይ ደግሞ የተሰውቱን ቤተሰቦችን የመርዳትና የምናደርገውን እንቅስቃሴ በዚሁ ሁላችንም በአንድነት የምናደርገውን አስተዋጽኦ እንሳተፍበታለን በመጨረሻው የካንድል ቪዥኑ ደግሞ የሻማ መብራት ስነ ስርዓት እንደረግና ፕሮግራማችንን እንፈጽማለን ማለት ነው ደጋ አኩመ ተርቲበ ሰገንታ ኬኛት ድረቤ ኮስሞን ኬኛ በከቀበቱ አቼና ሐሳበንሳ ዮካን ኤባን ኤገለቤ ቦዳ ሐሳበንሳ ሐሳበንሳ ታሉ ወለሎን ዲያታ ከሱማን ከወጃ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን አሳኑ ታስሱ ታኔ ወለሎን ዲያታ ታንሱ ሐመስ ከሱማን ከወጃ ዶክተር ሞሲሳ ሀጋ ከሱመስ አሳኑ ታስሱ ታኖዳን ያዳፊ ያደ ተቆጠቁ መነኬሳ ከሱሞተ ኬኛ ራይስ ረመነኬስ ይሩራ ኤጋ ፉዳኔ ቦዳ ገራ ስርነሻማ ካብሲሱት ደምና ዱማረት እንደ ኬኛ ሰገንታ ቱምራ ታስስኔ አዳባና የቹራ ገለቶማ ኤጋ ከተርቲበ ሰገንታ ኬኛት አካዳ ኬኛት እንደሞ ኤባንጀል ቀመማ ከናፍ ወልተጂ ኬኛ ከኤባኑ ጀል ቀመኔ ወበተስፋይ ገመናፈር እንደ ስብሰባችን አካሄድ ስብሰባው የሚከፈተው በምርቃት ይሆናልና ለምርቃቱን የሚከፍቱልን አቶ ተስፋይን ወደዚህ ወደ መድረኩ ጋብዛቸዋለሁ አቶ ተስፋይን እና እንደውም የሀገር ሽማግሌ አስባበበን ወደዚህ ጋብዛቸዋለሁ ويارتي عندو بدنو إبه بدارا نو عندي نور جررا كراوات أيوس وأيون كرتشنو رجال سامي كينيا بيلان ماجر إجون لين كينيا بيلان ماجرت سامي كينيا منا ساكي ست إرساني تبع مجاسا جرت الماجر هنقولون الرجل يا أورومو afaan tokko waaqa tokko qabno waaqa tokko galan sabbi keenya biqiltuu biyya lafarratti jirra biyya keenya keessa gubataa jiru sanyiin ilma namaa biyya keenya keessa beelaan dhumaa jira diinni nu fixaa jira karaa kanaan goonu ana mitan kadhatu hundumti keenya kaanee saba sanaaf kadhatu akka waaqayyo nu araaramu tokkoon keenya hangoonu سبا سيرا سارا بي كراواك بيلان وماجرو واقع ينو فارارم سبا بي بقلتو كينيا سلبرات وماجرو سبي لبارتين ارقبني واقع ينو فارارم سنين من آني سنين مكبي لبارتين ارقبني بيا كينيا كيسان وماجرو واقع يسانو فارارم من كينيا كيسات الإستانيتين أبا فيلم سيرا مليجي سماجرو واقع ينو فارارم dubartiin garaatti baattu seera malee ajjeesamaa jirti waaqayyoon faaraaramu ijoollee waggaa 10 waggaa 12 seera malee du'aa jirti waaqayyoon faaraaramu yaa rab unin dandeen yaa gooftaa gooticha gooftaa qabnee tokkicha boggoon qabne yaa'uma ati ga'e nuun jedhu qawwee diinaa nurraa kaas hafuura diinaa nurraa kaas ati humna nuu ta'e akaakayyuu shanjaan dhumaa jirra isa karaa kee jiru immoo ati nurraa kaase ati nu harkisi gooftaa koo hundumaa kan hunda qabsi sabni Oromoo sitti iyyaa jira dasa Oromoo sitti iyyataa jira
دانيان بيا قاموتين بيا لفاسيا أوما أتنو أرارك أتجينون جد أني كراكو أني سيسا كده يا رب أتنو أرارك توكو كينيا من كينيا ada awak ayo jauh kayaknya wajib tuh biar kayaknya sama dia akhirnya orang dia habis no culture amas no culture kanagan no abulju kanagan no abulju amanu tiado amata no tiado waligaltenu yakin waligalenu yaton baranaga ataw namanaga ataw firanaga ataw kambiya kenya balle suwa abadu kan karo kenya jam suwa jam kan karo kenya jam suwa jam bubbeta e a hafufam biya kenya habo darata e habadu darata e abadu karo kenya jam sajira ha jam karo kenya jam sajira ha jam biya kenya balle sajira jirun sa habadu biya kenya nama kenya je sajira jirun sa hadu biya kenya rabe ke habo yodi de biya kenya ratu e hawalam jolle kenya warra guma sani bas warra wamba de barbadatu warra du'a kenya bowa fotonta in warra du'a kenya guma bas warra biyya keenya taakkuudhaan gaafatu ton ta'in taakkuu biyya keenya irraa cittuut gaafatu ton ta'in warra biyya keenya guutummaa isaatti bilisoomsuudhaaf jabaatee hojjetu nu haa godhu bari roobaa nagaa gadaan quufaa gabbina. እናመሰግናቸዋለን። ያላለቀም ምርቃቱ አትቀመጡ። በመሐከል ላስተዋውቅ የፈለኩኝ በአማርኛ የሚመርቀውንም ሰው ስለፈለኩኝ ነው። ይቅርታ ቀደም ያቆራረጥኩኝ ስለተናገርኩኝ ነው። በአማርኛ የሚመርቅ ሰው ለምን በኦሮምኛ የማይሰሙት በአማርኛም ሊሰሙ ስለሚገባቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፍቃደኝነት አንዱ ላይ ሰው ወይ አንድ ሰው ተወክሎ መምጣት አቤ አንተ ለወክል ይቻላል አይደል? አንተ ስለማከለ እሳኔ ንግዱ ፓስተር ዳዊት ሳሙኤልስ ንግዱ ነው ተካተ waaqayyoon guddiseen galateeffadha abdii guddaan qaba waaqayyo akka waan jalqabame kana iddoodhaan ga'u guyyaan hin dhufaa sagalee waaqayyoo dhugaan waaqayyoo kan dubbatu mootiin araaraa fi amanamummaa hin qabne dhaabachuu hin danda'uudha macaafi keenya kanaaf kufaatiin isaa nafu jechuudha. akkasumas immoo saba cunqurfamaadhaa fi waaqayyo seera yookaan firdii qajeelinaa baasa firdii qajeelinaa baasuunsaa nafu jechuudha. kanaaf በጠማማ መንገድ የሚሄድ መንግስት ወይም ንጉስ መውደቁ አይቀርም ይላል የኛ መጽሐፍ ቅዱስ። ጭቁን ህዝብ ደግሞ የተጨቆነውን ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ፍርድ ይሰጣል ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ it's a matter of time የጊዜ ጉዳይ ነው። ሌላው ደግሞ ሰው የዘራውን ያጭዳል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ከናፊ ነምኒ ዋን ፈጫሴ ሃማ ከኖጀቱ ሃማቱ ከኤገቱ ዱበታ ኤጋቲ ሐረከን ወልጌኘ ይሮና ከሲዳ ኩኒ አከሴራ ብየ ከናቲ ጉያ ከደናቲ ወረዱኤ ያደቹዳ እዶን ትተው የሮባየ ዮካ ወልዳ ከሰት ዮካ መነሰ ዱሬቲ አከቦሩይዳ ከን ኦዋለሙፍ ገልገለ ከሲዳ ጎዳም ከናፊ ዱስሞ ሐራ ወረዱን ያደቹዳ ኢሳ ወረሳኒት ከደቹዳ እዶ ከና targamne raandu tekesan bagana garan uftani hinkadanna jaallatama abba keenya galanni ulfinni siifa ta'u gochaan kee dinqisiisaadha ati warra cunqurfame ከዚህ በመቀጠል በፕሮግራማችን መሰረት እንግዶች ቦታ ይዛሉ። ከዛ የመክፈቻ ንግግር ይደረጋል። ከዛ ግጥም ይኖራል። እንዲሁም በተከበሩ በፕሮፌሰር መሐመድ ንግግር ይደረግልናል። ከዛም እንዲሁም በግጥም
እንደውም ተመልሶም ደግሞ ዶክተር ሞሲሳ እንደዚሁ ንግግር ያደርጉልናል። ከዛም ከቤቱ የሚቀርበው ከእንግዶችም ሆነ ከቤቱ የሚቀርበው ሀሳብን እንወስድና በመቀጠልም የፈንድሬዚንግ ወይ ደግሞ የተሰዉትን ቤተሰቦችን የመርዳትና የምናደርገውን እንቅስቃሴ በዚሁ ሁላችንም በአንድነት የምናደርገውን አስተዋጽኦ እንሳተፍበታለን። በመጨረሻው የኬንድል ቪዥኑ ደግሞ የሻማ መብራት ስነ ስርዓት እንደረግና ፕሮግራማችንን እንፈጽማለን ማለት ነው። ደጋ አኩመ ተርቲበ ሰገንታ ኬኛት ድረቤ ኮስሞን ኬኛ በከቀበቱ አቺና ሐሳበንሳ ዮካን ኤባን ኤገለሜ ቦዳ ሐሳበንሳ ሐሳበንሳ ታሉ ወለሎኑ ዲያታ ከሱማን ከወጃ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን አሳኑ ታስሱ እታኔ ወለሎኑ ዲያታ ታንሱ ሐመስ ከሱማን ከወጃ ዶክተር ሞሲሳ ሀጋ አከስመስ አሳኑ ታስሱ እታኖዳን ያዳፊ ያደ ተቆጠቁ መነኬሳ ከስሞተ ኬኛ ራይስ ረመነኬስ ይሩራ ኤጋ ፉዳኔ ቦዳ ገራ ስርነሻማ ቀብሲሱት ደምና ዱማረት እንደ ኬኛ ሰገንታ ቱምራ ታስስኔ አዳባና የቹራ ገለቶማ ኤጋ ከተርቲበ ሰገንታ ኬኛት አካዳ ኬኛት እንደሙ ኤባንጀል ቀመማ ከናፍ ወልተጂ ኬኛ ከኤባኑ ጀል ቀመኔ ወበተስፋይ ገመናፈር እንደ ስብሰባችን አካሄድ ስብሰባው የሚከፈተው በምርቃት ይሆናልና ለምርቃቱን የሚከፍቱልን አቶ ተስፋይን ወደዚህ ወደ መድረኩ ጋብዛቸዋለሁ። አቶ ተስፋይን እና እንደውም የሀገር ሽማግሌ አስዋበበን ወደዚህ ጋብዛቸዋለሁ። ويارتي عندو بدنو إبه بدارا عندي نور جرا خلاص أيوة سوار أيوة كرتشنو رجال سامي كينيا بيلان ماجو إجون لين كينيا بيلان ماجرت سامي كينيا mana saa keessatti irsaaniitiin mucaasaa jalatti dhumaa jira. Hangochuun irra jiru yaa Oromoo afaan tokko waaqa tokko qabna waaqa tokko qabna. Sabni keenya biqiltuu biyya lafarratti hin jirre biyya keenya keessaa gubataa jiru. Sanyiin ilma namaa biyya keenya keessa beelaan dhumaa jira. Diinni nu fixaa jira. Karaa kanaan goonu ana mitan kadhatu. Hundumti keenya kaanee saba sanaaf kadhatan akka Waaqayyo nu araaramu. Tokkoon keenya hangoonu saba seera isaa dhabee karaa Waaqaa beelaan dhumaa jiruuf Waaqayyo nuuf araaramu. Saba biqiltuu keenya isa lafarraa dhumaa jiru isa biyya lafarratti hin argamneef Waaqayyo nuuf araaramu. Sanyiin midhaanii sanyiin muka biyya lafarratti hin argamne biyya keenya keessaa dhumaa jira Waaqayyo isaa nuuf araaramu. Mana keenya keessatti dhistaaniitiin abbaa fi ilmi seera malee ajjeesamaa jiru Waaqayyo nuuf araaramu. Dubartiin garaatti baattu seera malee ajjeesamaa jirti Waaqayyo nuuf araaramu. Ijoollee waggaa 10 waggaa 12 seera malee du'aa jirti Waaqayyo nuuf araaramu. Yaa Rab unin dandeenye yaa gooftaa gooticha gooftaa hin qabne tokkicha boggoo hin qabne yaa uumaa ati ga'e nuun jedhu. Qawwee diinaa nurraa kaas hafuura diinaa nurraa kaas ati humna nuu ta'e akaakayyuu shanjaan dhumaa jirra. Isa karaa kee jiru immoo ati nurraa kaas ati nu harkisi gooftaa koo hundumaaf hunda qabsi. Sabni Oromoo sitti iyyaa jira. Dhalli Oromoo sitti iyyachaa jira. Daanyaan biyya qaamotiin biyya lafaa yaa uumaa ati nu araara. Ati ga'e nuun jedhu. Ani karaa koo ani siisa gade yaa Rabbi ati nu araara. Ati nu araara. Tokko keenya mana keenyatti deddeebinuti kadhadhaadhaa Waaqayyoon jedhuun keenya dhufaa jirtu. Biyya keenya sabadaa jiru. Ati nu araara anis. Nauf kalcha ammas nauf kalcha kan nagaan nu walche nagaan nu haa bulchu kan nagaan nu bulche nagaan nu haa bulchu hamaa nutti haa dhoobu hammaataa nutti haa dhoobu waliigaltee nu yaa kennu waliigalee nu yaa tolu baraa nagaa haa ta'u namaa nagaa haa ta'u firaa nagaa haa ta'u kan biyya keenya balleessu haa abadu kan qaroo keenya jaamsu haa jaamu kan qaroo keenya jaamsu haa jaamu bubbee ta'ee haa hafuufamu biyya keenya haa ba'u biyya keenya haa ba'u
دارات إيه هابد دارات إيه هابد دارات إيه هابد أروكيني جام ساجرا هاجام أروكيني جام ساجرا هاجام بيا كيني بلي ساجرا جرون ساهابد بيا كيني بنما كيني جي ساجرا جرون ساهادو بيا كيني رابيكي هابو بيا كيني رابيكي هابو يودي دي بيا كيني ردو إيه هاوالم يودي دي بيا كيني ردو إيه هاوالم يولي كيني ورّا قما ساني باس ورّا وام بدي بربادت ورّا دعاء كيني بواها فوتون تئن ورّا دعاء كيني قما باس ورّا بيا كيني تاكد أنقافة تون تئن تاكو بيا كيني راجع تتقافة تون تئن ورّا بيا كيني قوتم ما سات بالسوق سود أفجباتي وجتو نواقو bari robaana gaaga daanquuf አገብና እናመሰግናቸዋለን። ያላለቀም ምርቃቱ አትቀመጡ። በመሐከል ላስተዋውቅ የፈለኩኝ በአማርኛ የሚመርቀውንም ሰው ስለፈለኩኝ ነው። ይቅርታ ቀደም ያቆራረጥኩኝ ስለተናገርኩኝ ነው። በአማርኛ የሚመርቅ ሰው ለምን በኦሮምኛ የማይሰሙት በአማርኛም ሊሰሙ ስለሚገባቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፍቃደኝነት አንዱ ላይ ሰው ወይ አንድ ሰው ተወክሎ መምጣት አቤ አንተ ለወክል ይቻላል አይደል? አንተ ስለማቅ እሳኔ ንግዱ ፓስተር ሳሙኤልስ ንግዱ ነው ተካተ waaqayyoon guddiseen galateeffadha abdii guddaan qaba waaqayyo akka waan jalqabame kana iddoodhaan ga'u guyyaan hin dhufaa sagalee waaqayyoo dhugaan waaqayyoo kan dubbatu mootiin araaraa fi amanamummaa hin qabne dhaabachuu hin danda'udha macaafi keenya kanaaf kufaatiin isaa nafu jechuudha akkasumas immoo saba cunqurfamaadhaa fi waaqayyo seera yookaan firdii qajeelinaa baasa firdii qajeelinaa baasuunsaa nafu jechuudha kanaaf በጠማማ መንገድ የሚሄድ መንግስት ወይም ንጉስ መውደቁ አይቀርም ይላል የኛ መጽሐፍ ቅዱስ ጭቁን ህዝብ ደግሞ የተጨቆነውን ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ፍርድ ይሰጣል ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ it's a matter of time የጊዜ ጉዳይ ነው ሌላው ደግሞ ሰው የዘራውን ያጭዳል ይላል እግዚአብሔር ቃል ከናፊ ነምኒ ዋን ፈጫሴ hama kan hojjetu hamaatu akka eeggatu dubbata eegaatii har'a kan wal geenye yeroo akkasiidha kuni akka seera biyya kanaatti guyyaa kadhannaati warra du'ee yaadachuudhaaf iddoon itti ta'u yeroo baay'ee yookaan waldaa keessatti yookaan mana sadu'eetti akka boriidha kan owwaalamuuf galgala akkasiidha godhama kanaaf idus immoo har'a warra du'an yaadachuudhaaf isa warra isaaniitiif kadhachuudhaaf iddoo kana targamne irraan dutte keessan bagana garaan dhuftanii hin kadhanna jaallatama abbaa keenya galanni ulfinni siifaa ta'u gochaan kee dinqisiisaadha ati warra cunqurfame in Gojam, in Wallo, in Harar, anywhere crime is crime wherever it is committed and it has to be exposed. And the second point I want to just briefly mention is there is nothing permanent in the world. Everything changes. Change always brings something unexpected. Change bagana gaan dhuftaniin jaa haasawa kiyya afaan oromottiin qopheessee ture keessummaan hedduun waan nu keessa jirtu jecha afaan ingilizittiin dubbachuu barbaada afaan ingiliz afaan oromoorra beekee afaan amaararra beekee kan hin tahin xiqqoo haasawaaf waan itti hojjedhu isa waan taate jecha waan natti tolu jecha namni dhufees maaseeja keenya kadhaganii jecha afaan ingiliziin dubbadha
I must apologize for 2 reasons. One, I meant to be here at 6:30. We had guests that came to our house at 5:30, and they were many, and I could not really get up and leave. It's very hard. We all know our cultural background. People come to you, you can't leave and then simply go. Sorry for coming late. Secondly, it was a long time. My Amharic has never been really good, although when I was at Haile Selassie University, I used to write very well in Amharic, but in the last 38 years, I've been out of Ethiopia for 38, it will soon be 39. I did not have many opportunities to speak in Amharic, and my Amharic is not good, so not because my English is better than my Amharic. I just feel comfortable to speak to you in English. And my second apology is, honestly, I was not prepared for this. It was only about half an hour ago when I started scratching what to say. And if I jump from point to point, confuse you, I apologize in advance. What I want to stress will be really basically 3 points, rather 2 points. The first one is, coming together to discuss developments in Oromo, in other parts of Ethiopia, the heroism our young men and the women are showing there, the brutality the current regime in Ethiopia is inflicting on young men and old. I think it is very timely, it is very important. What kept the Wayanes in power for the last almost 25 years is really the division. They are masters of dividing people. They have perfected it over a long period. And what will keep them in power much longer is if the division continues, because they will always use any weakness, any division that exists. If my limited understanding is accurate, their plan is as much as possible to divide the Oromo and the Amaras. Do everything to turn them against each other. And people without knowing sometimes fall into their trap. And I hope we must really learn from the past and move forward. If the Amara and Oromo elite reach an understanding, trust me, the Wayanes either will change fundamentally, or they will not stay in power in that country. That much is at least clear in my mind. The current situation in Oromo definitely has demonstrated the determination of our peoples not to be subjugated any longer, not to be oppressed. Our people have been abused, exploited, violated for so many years, for a very long period, and the people have really said enough, enough is enough. And this has been clearly shown, and the young, the old, everyone have shown that element. I am beginning to feel the TPLF leaders no longer really sleep in peace. I don't have evidence, but when people rise up like this, the dream that they have of staying in power for a long time, I truly know about that aspect.
They planned to rule that country for a long time, basically by dividing, turning people against each other. They have now become very wealthy, very rich. I am really surprised no one has called so far, simply asking why not the leaders of Ethiopia contribute their wealth to saving the lives of millions of people who are dying now in Ethiopia of hunger. If they have any concern, for the well-being of the people, the first thing they would have done is to simply contribute their own resources. Mobilizing resources from outside is good, but they should have shown that, and so far, at least I have not seen anything in that direction. And people outside, our people outside, all Ethiopians, everyone, must really read this issue. If the leaders have concern for the well-being of those who are exposed to hunger, they must invest their own wealth. They have accumulated huge amount of wealth, and that wealth, first and foremost, must go to the hungry, to feed the hungry. If the present trend continues, I feel the TPLF will not continue ruling the population in Ethiopia the way they have done in the last 24 years. What is also happening in Ethiopia, especially in Oromo, is really, it simply shows the weakness of the OPDO, the organization that claims to represent the Oromo population. I've never thought they represent the Oromo population. Everybody now knows who they represent. They have either to be with the people or against the people, and those who are always against the people, they will not survive. Let me repeat what I have just said. The TPLF leaders will use every means possible to crush popular resistance in different areas of Oromia. Those of us who are lucky enough to live in freedom, without fear, without persecution, without being detained, arrested, we have incredible opportunity to expose the crimes that are committed really daily. Why do I say this? We all have relatives at home, especially those of us who come from different regions of Oromia. We have relatives. If we call every other day and then just ask what happened in their area yesterday, who was killed, what was the name of the person who was killed, who were wounded, how many people were arrested, and then if this information is put on the Facebook, it reaches many people. And if this information is, of course, broadcasted on radio, television, and so on, many people will hear about it and they will really be exposed. It is extremely important, especially really in terms of recording the names of individuals who have been killed, who have been wounded. Just this afternoon, I called Badano. I come from eastern part of Ethiopia, Hararge region, eastern Oromia, from the town of Badano. A friend of mine and I called there, and they told us, this is what I had this very afternoon. Students in high school yesterday were not allowed to go out of the high school, and they were basically condemning the regime, condemning the OPDO the whole day there. And then around the evening, the soldiers came in, started beating them up.
about 150 students were arrested only yesterday in Badano. Yeah. And I also heard this very afternoon, someone was killed. I did not get the name of the individual, but someone was killed in Haromaya, in Harar area. Collecting this, the killings, as well as those who are wounded, whose lives are destroyed, is absolutely crucial, very, very important. One way of destroying the credibility of the ruling class in Ethiopia, the ruling elite in Ethiopia, the way of also convincing international community is really by exposing the crimes that are taking daily in that part of the world. If the crime is committed in Gon, ረዳችበት ግጥሟን ነበር የሰማነው የዘሮ ሰራዊት በድጋሜና መሰከናቸዋለን ካሉት ውስጥ እኔ ሶስት ነገርን ነበር የወሰድኩት የናት ሮሮ ነው ምለው ስማኝ ሰማይ ስማኝ ምድር የጥይት ራስ ሲሆን ልጄ በከንቱ ምድር ያሳደኩት ልጄ በከንቱ መከራ በስንት መከራ ይሄው አረዱብኝ በራሳቸው ካራ አንዱ ያለ እንዲህ ያለ መንግስት ህዝቡንም የሚፈጅ ይሄን ዝም እንዴት አለ የላይኛው ፈራጅ ብለው ከነሱ ከሳቸው ከተናገሩት መሐከለ የቀነጨኩት አመሰግናለሁ እንግዲህ ፕሮግራማችን ይቀጥላል አሁን ዶክተር ሞሲሳ አጋ ንግግራቸውን ያደርጉልናል ዶክተር ሞሲሳ አጋን ወደ መድረክ ጋብዛቸዋለሁ ሙቅ ያለ ጭብጨባ አቀርቡልን ተቀበሉልን አከቦልተን ጥንዶ ሌቲ ታዬ ከነንፈፍ አኩማ ባየን ከሰን ቤተን አላባማ ድራይቭ ጎኔ ድፍለ ከናፊ ዲፈማ ጉዳን ሲጋፈዳ ዱበታ ሁኮቱን ታይኔ መኪና ማውፋቱ ረቻ ዋንተን ኮልፌ አሙ መሰሼን ወለሎ ጎቴ ወለሎ ሰነሞ አማርኛት ጅጅሩ ሳቱን ታይ አማርኛ ሰነዩሙ ወለሎ አስመት ጎቹ ሳቲ ከነ ኮልፌ ሰ ነርቨሲ ታይ እንጅራ ማሊፊ ani wanta nasirratti babarreeffadhe afaan oromootiin barreeffadhe afaan oromootiin dubbadha jedhee nufe amma sitti yeroon argummoo namoonni afaan amaaraa afaan oromoon nageenya jiru jedhanii Dr. Muhammad wajjin walitti asaasine ani ingiliishiidhaan dubbadha jedhenne ani amma taman godhaa jedhee utuman nervasii ta'uun asitti dhiyaate jechuu kooti dura afaan malamaan tokko sadan tokko dubbadheeni sana booda afaan oromoo itti fufa maaliifi isichan qopheeffadhe kana nan jijjiirawoon jedhee isa jijjiiruudhaafi waan dubbadhu jechuudhaafi camcalaqnatti jechuudha kanaaf akka sana keessa liitu በመጀመሪያ አማርኛ እንኳን ትንሽ እችላለሁ ግን የተነገረ ምንም የተነገረኝ ነገር የለም እዚህ መድረክ ላይ እስከመጣ ድረስ በአማርኛ እንደምናገር ማለት ነው ተዘጋጅቼ ቢሆን ኖሮ ምንም ችግር የለውም ነበር ግን አሁን እዚህ ላይ ሆነ ጫጫርኩት ነገር በኦሮምኛ ስለሆነ ያንን እየተረጎምኩ ላውራ ብል ማቆርፈድ ይሆንብኛል የማወራውን ነገር ስለዚህ unfortunately በዛው በተዘጋጀሁበት ነው የምቀጥለው ወለምን በእንግሊዝኛ አትናገርም ልትሉኝ ትችላላችሁ በእኔና በዶክተር መሐመድ መካከል ያለው ልዩነት እሳቸው ብዙ አመት ሂስትሪ ነበር የሚያስተምሩት እኔ ማስተምር ያለው ነገር ግን እኔ ማቴማቲክስ ነው ማስተምረው እኔ ብዙ አላወራ እኔ ማወራው ኤክስና ዋይ ብቻ ነው እሳቸው በጣም ኮምፎርታብል ናቸው እኔ ግን እንደዛ ይመቸኛል ብዬ 100% መተማመን ስለማልችል በዛ ምክንያት ማድረግ አልችልም እንኳን ደህና መጣችሁ በጣም
ደስ ይለናል እናንተ ከኛ ጋር ለመቆም ለነገሩ ከኛ ጋር ለመቆም አይደለም ያልተጨቆነ ሰው አለ በዚህ በኢትዮጵያ ምድር በአሁኑ ጊዜ በዚህ በአሁኑ መንግስት ያልተጨቆነ የትግራይን ህዝብ ጨምሮ ማለት ነው ያልተጨቆነ አለ ብዬ አላስብም ሁሉም ሰው ተጨቆኗል ስለዚህ ኦሮሞ ብቻ አይደለም ነፃ መውጣት የሚፈልገው ሁሉም ነፃ መውጣት ይፈልጋል አይደለም እንደዛ ከሆነ ሁሉም ሰው እጅ ለእጅ ተያይዞ አንድ ጠላት ብቻ ነው ያለን እኛን እርስ በርስ ያጋጨ ቅድም ፕሮፌሰር መሐመድ ተናግረውታል እኛን እርስ በርስ ያጋጨ የሚኖር አንድ ጠላት ነው ያለን ያ ጠላት ደግሞ የትግራይ ህዝብ አይደለም ከትግራይ የመነጨ የትግራይ የገዢ መደብ ነው ያንን መለየት መቻል ይኖርብናል ይሄን የገዢ መደብ አስፈንቅረን መጣል አለብን ያንን የምናደርገው ደግሞ በተባበረ ክንድ ብቻ ነው ስለዚህ መተባበር የግድ ነው ለሌሎች ብሔር ተወላጆች ከኛ ጋር የምትቆሙት ለኦሮሞ ነፃነት አይደለም ለራሳችሁ ነፃነት ነው እያንዳንዱ ለራሱ ነፃነት ቢታገል እያንዳንዱ የራሱን ማህበረሰብ ነፃ ለማውጣት ቢታገል ሁሉም ሰው ነፃ ይሆናል ማለት ነው ሌላው አንድ የሚያስፈራሩበት ነገር ምንድነው ኦሮሞ ልክ እንደሚበላ ጅብ አድርገው ያቀርባሉ እስቲ አስቡ ስንት የኦሮሞ ተወላጅ ነው ትግራይ ውስጥ ያለ ኦሮሚያ እኮ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ ናት አይደለም እንዴ የተበላ ሰው አለ የለም አንድም የትግራይ ተወላጅ ጥቃት እንኳን አልደረሰበትም አሁን እንኳን ዛሬ የነሱ ጀነራሎች ልጆቻቸውን እንደ እባብ አስቀምጠው ሲቀጠቅጡ አንድም ሰው አልተገደለም ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው ትንሿ የኦሮሚያ ከተማ ውስጥ ሄዱ እና ምን አይነት ሙዚቃ እንደሚደመጥ እስቲ እዚህ ሱቅ ብትገቡ አማርኛ እዛ ሱቅ ብትገቡ ጉራጌኛ እዛ ሱቅ ብትገቡ ትግርኛ እዛ ብትገቡ ሜቢ አማርኛ ሜቢ ኦሮምኛ እንደዛ ነው ያለው ትግራይ ሄዱ እንደዛ ይመስላችኋል አይመስለኝም ታዲያ የኦሮሞ ህዝብ ሁሉን ወደ ራሱ ስቦ ሁሉም እንትኑን ከፍቶ ብብቱን ከፍቶ ስላሰፈረ ሁሉን ነገር ስለተቀበለ እንደ ጠባብ እንደ ሰውን እንደማይፈልግ ተደርጎ መቆጠር ይኖርበታል አትስሟቸው ኦሮሞ ምንም የሚያደርጋችሁ ነገር የለም የኦሮሞ ህዝብ ለመብቱ ይታገላል yes እንደ ትናንትናው ረግጠን እንገዛሃለን እንደ በግ ወዲያ እንደሃለን የሚል ሰው ካለ አይሆንም ከእንግዲህ በኋላ ኦኬ አይሆንም ማንንም ይሁን ማንንም ኦኬ ከእንግዲህ በኋላ ኦሮሞ አይገዛም ለሌላ ሰው በገዛ ምድሩ ተገዢ ሆኖ የራሱን መሬት ሌላው እየሸበቸበ ፎቅ እየሰራበት እሱ ዘበኛ ሆኖ አይኖርም ከእንግዲህ በኋላ ያ ነው ያለ ያለው ኦሮሞ እኔ አንተን ልግዛ ያፈራኸውን ሀብት ቀምቼ አባርራለሁ ወይም ደግሞ ቀማሃለሁ እንዲህ አረጋለሁ ያለበት ሁኔታ የለም ስለዚህ በመምጣታችሁ ከኛ ጋር በመሆናችሁ አልተዘጋጀሁበትም በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን እንዲህ ፍሪ ሆኜ ስናገር ምንም አይደለም ይመስለኛል ግን እዚህ ያለውን ሊቸግ ያ ለተርጉም ካልኩ ግን ይበላሽብኛል ስለዚህ ኦኬ እና በዚሁ የመግቢያ ንግግር እንግዲህ ወደ አፋን ኦሮሞ እንትን ይገባለው በነገራችን ላይ ቅድም እንዲህ ሲባል አይታችሁታል አይደለም ያ ምን ማለት ነው ያ ሰላም ነው
በሰላም ነው የምንታገለው። ተማሪዎች በሙሉ እንዲህ ሲሉ እጃቸውን ወደ ላይ አንስተው ነው። ትዝ ይላችኋል ወደዚህ ወደ ሚዙሪ ፎርክሰን የሚባል አካባቢ አንድ ማይክ የሚባል ሰው እየተገሎ ነበር። ቢግ ማይክ የሚባል ተገሎ እጁን ወደ ላይ አንስቶ እያለ ገደሉት። ከዛ በኋላ ተከትሎ የመጣው ፕሮቴስት በሙሉ ሃንድስ አፕ ዶንት ሹት የሚል ነበር። ይሄም የዛው አይነት ነው። እጃቸው ወደ ላይ ከፍ ሲያደርጉ እኛ ሰላም ነን፣ ምንም አልያዝንም በእጃችን። ግን ኤክሱ ደግሞ ምንድነው? ኖ we say no እምቢ ብለናል ነው። ኤክስ ኖ እንደዛ ነው ትርጉሙ። እኔ የሰማሁት ሰምቼ ነው ለነገሩ እንጂ እኔ ከነገሩን ከፈጠሩት ውስጥ አይደለሁም። Okay, Galatoma. Unfortunately, I'm going to my afan Oromo. Galatoma. Iro amma kana keessa walla ma keessa jirra tokko gadda keessa jirra. Lammaffaa gammachuu keessa jirra. Gaddi kuni maali? Biqiltuu keenyatu lafatti namme. Ilmaan keenya kan fiiganii hin quufin, kan mana barumsaa isaanii hin fixin, kan giraajuweet hin godhin. Kan fuudhaniin dhashin yookaan neerimuun lafarratti dhumaa jira. Daa'ima waggaa tokkoof walakkaatti Ambootti eengadduma. Jaarsa waggaa 70 ajjeesaniiru. Dubartii ulfaa erga heerumtee waggaa tokkoon guutiin ajjeesaniiru. Fakkeenyaaf kombolcha keessatti haadha ilmoo ishee oolchuudhaaf wawwaattu jalatti ajjeesaniiru caanqaatti. Nama guyyaa cidhasaa sirbee jala bultii sirbisiisee maa sirbitaa jedhanii ajjeesaniiru. Rasaasa meeqaan rukkutanii. Nama nagaa manaa qabanii. ይህንን መጠቀም ትችላለህ። ሁለቱንም አይመቻል አይመችም ኦኬ ያ ማቆሚያው እንደገና ተመልሼ የውጭ ያ Can I pass you this? Pass it. Huh? You sure? Oh, switching here. Bien,